dak lang propli mates Sarihuti di konstituensi long ini tum dak APHLC kan 6 schedule awareness program pen ulo kapan abang so ulo dak ini tum kedamtang rang klub dak lang propli pia salong kedamtang BJP akan kongres akan vote di 14 Januari sitami kini ana mangga APHLC bang jam ade lingkan bong BJP tum rarapan dapat cobai dapat kecak kapalam kini rapen telong ke sini lo nasi none prang ke bang gilangan bangke la dak Sarihuti cakali lapan borpung lapan gerak carapung pencenglok la paso hawara luke BJP atau membangke wang tanang nilu hati lang itu berada pan pacubaya lu lapan ningkan kuan yang lang itu meledak arah atau menghidup isu ngalam kini yang BJP itu council itu anu cewar nih towar awe ni lang awe ledak lapan barkalu pulutan teh jelas nih school tu nih osomar tu lang pan pet saja dak la orang soro masih dak dolong selam pi hot towar selam pi ku bangga election pinta ini tu masih yang galam athil gak yang juno setelah election julu pulutan teh lagi pacubaya lam si mandat lasi Sarihuti dak nili baha marlo Sarihuti ha warlong kedua orang tu mana bangke none pong bangke BJP atum ladak wang setali nang long delo ladak lapen ke non ili tuma sarjai kathar ladak Sarihuti awar alang lidani kan pong bong patai ko ani wang elo dagarat pan awareness dia lo lapen kala cerok tok awareness ki dia jone se pini rada tu constitution alam kacingkru nang dia alam katok we methanga chakong lang right salam cicini si pini PHLC no machi dilo tangte BJP long kedo kedam tang ningkan ho MP Horen Singh be haidat pen patai ko anu dak Sarihuti long bilang aking patai ko no na cibiga MP development fund pen dak towar selam kilo mante arjumi me alam da dak Sarihuti ara tu school awe hospital awe kedam ki mang kidu kesung yuni ke chepon ne bahai lam cimat hadam ma BJP aten council ka chari tu ngatan MP Horen Singh lasi non MP non ki man dia bang umur sen piso same Sarihuti bang mata bang itena tapi dak ara tu cini ne alang lasi la non prang bang bilangan bang ke dak ngili baha konstituensi mata dak Sarihuti arlok kan mangga area kan bang ke APHLC mata jai ka tharapan vote pisi non asuri hini rang kora pli kan bang ke itu asar jai ka tharapan ke pahagi phansi dak cicak khudu ini lah masa mai long bukan mas learning masih kape parti kan gitu kan belum la kedamtang ante APHLC sigeong lo la BJP laban kongres long kedamtang kecerap dum tuman sekami ini dak bang ke nang dun babat kan bang apa ini dak kedamtang kongres laban BJP long kenangan bang baru sisu saya tundole pada waktu mangke pini dak teklong wajib teklong lo waktu man sekali dak nang dun babat la pini mai sonak hak la dak nile banong kape long tanah tu kedam sih fungsi kondo mah dak ini tu non inkora troka bangke tarapung mate taraji ha warlong masil itu dak mass joining mate awareness program dokon pom badak PS ini do taraji long la PS ini long sekame BJP lapan kongres lapan kapek political party don sekame APHLC bang la lapan sona tasi taring kora troxis sekame dak korkan thi lapan nilip konstituensi ini celang rapet pen dak borpung long ini tum dak mass joining mate kapek awareness program deng penpo ini tum la thander sekame BJP tum mangge ning be pen masil tum rong lu thiji ini tum chini la ka don nam sik pher ke hab dam do po dunri puto po sekan none pang mangge rat aphan alang tum bacu bayune lapan khang unilo la mangge